Bakunzi bakunda ubuzima Health Care turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kigo kunda ubuzima Health Care aho tutanga inama nziza ku mirire, dutanga regime no gutanga inama mu buvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera hifashishijwe n'ubundi imiti ikomoka ku bimera nk'uko bisanzwe. Kunda ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere ku muryango wa E0 50 niho dukorera mu nyubako ya Shike. Kunda ubuzima Health Care rero mudukeneye mwaduhamagara kuri 078 56 86 68 website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube yacu ni Kunda ubuzima Health Care kuri social media Instagram no kuri Facebook, TikTok aho se turahari mwahadusanga. Kunda ubuzima Health Care natwe twiyemeje kubagezaho imiti naturelle ikozwe mu bimera ibafasha mugakira mukagira ubuzima bwiza. Kandi imiti naturelle ni imiti izamura ubudahangarwa, izamura immunite, abasirikare umubiri kongera bagakora neza aho urwaye indwara zitandukanye, kandi bikaba byiza wamanjije guca kwa muganga ubifitiye ububasha akamanza akara ko urwaye. Ni ngombwa ko buri mezi cyangwa se buri mwaka ugomba gukoresha general check up kugira ngo barebe ko nta ndwara urwaye. Aka kanya mu kigo Kunda ubuzima Health Care tugiye kubaganirira kuri produit zigeze kuri enye nkuko bisanzwe, nizo twiteguye kuganiraho muri aka kanya. Turagana kuri produit imwe yitwa Productive, ndabanza nyibereke kugira ngo muyibone neza, ndavuga fongiso yayo inyuma. Iyi ni Productive, ndetse tubaganirire kuri Revive Capsule, umuti mwiza w'abagabo, niyi Kafezi calcium fer zinc, umuti mwiza wongera ubudahangarwa no gutuma amagufwa amera neza n'imitsi muri rusange, ndetse no kuba umubiri wabasha gukora amaraso ahagije. Tubaganirire no kuri Golden 6 ifasha kuri neurotransmitter gutanga amakuru kuri grande prostate. Na akagaruka reka rero tubagezeho n'ubundi imimaro y'izi product naturelle zirinda kandi zikanavura indwara zifata prostate. Kunda ubuzima Health Care tutangiye tubabwira kuri nyunganiramirire naturelle zikozwe mu bimera kugira ngo mubashe kwirinda uburwayi butandukanye. Aha muri Kunda ubuzima Health Care tugiye kubanza kuri Revive. Revive ni umuti mwiza, ni Revive Capsule urinda ukanavura indwara zifata prostate, ndetse ukanavura indwara yo kurangiza vuba, ukavura indwara yo kwikinisha ndetse n'ingaruka mbi zo kwikinisha. Ubwo ndavuga effet secondaire. Iyi Revive ituma umugabo agira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, kandi iyi Revive yongera intangangabo n'amasohoro. Iyi Revive ikumira indwara ya kanseri ya prostate. Iyi Revive nicyo ikora. Revive yongera intangangabo n'amasohoro. Revive ikuraho indwara yo kurangiza vuba. Revive ivura indwara iterwa no kwikinisha byo bita masturbation. Revive ituma intangangabo zacitse amazi zongera zigakomera iyo ifatanyijwe na kafesi. Revive ni nziza ku bantu bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, cyo gucika imbaraga mu cyo gutera akabariro, mu cyumba byaranze, umudamu kureba ikijisho, waza ugafata Revive uyifatikanyije na Kafezi na Golden 6 na Productive. Imiti uko ari ine ni imiti myiza. Tukajya kuri Golden 6. Golden 6 ni wo muti ufasha neurotransmitter, ndavuga endocrine system cyangwa se système nerveux. Iyi Golden 6 yo ituma ubwonko butanga amakuru kuri grande prostate, bigatuma umubiri utangira gusitimira imisemburo ituma umugabo akora prosexuel neza. Ino Golden 6 by'umwihariko ifasha grande thymus gukora neza, ifasha agace kitwa rimeri gufunguka, noneho kamara gufunguka bitewe ko neurotransmitter zangije gutanga amakuru kuri grande prostate, amaraso yose yajyaga mu bwonko najyaga mu bindisho by'umubiri yose ari concentrate, noneho akagenda akajya mu gukoreshwa kuri système de reproduction. Noneho ka gace kitwa rimeri iyo kafungutse amaraso yagenywe n'Imana aragenda akajya muri sexe
yamara kugeramo kagahita kifunga. Ayo maraso niyo atuma ukora raporo sexuelle neza, igitsina kikagira umurego uhagije. Waba uri gukora raporo sexuelle igitsina cyawe ntikigwe. Wa mugabo we, nimba uzi ko ukora raporo sexuelle igitsina cyawe kigahita kirwa, ngizi produits zirahari nenye, ni Golden Six, ni Cafezi, na Revive na Productive. Iyi Golden Six by'umwihariko ituma umutima ukora neza, kuko nanone ifasha amavene n'amartere igeza imitsi yitwa artere n'imitsi yitwa veine kugeza amaraso mu mutima, ndavuga imijyana n'imigaruro, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri mu buryo bwiza. Tukajya kuri Cafezi, ni calcium fer zinc. Iyi calcium fer zinc umugabo wese ugeze ku myaka 35 gusubiza hejuru akeneye gufata iyi product cyangwa se iyi supplement. Iyi ni supplement ni nziza. Abagabo muri iyi minsi turi kurwara prostate ku kigero cyo hejuru bitewe nuko turya ariko ntiturye intungamubiri zituma prostate ikora neza. Prostate kabyimba, tukihagarika amaraso, inkari zikaza zitinze kubera ko twitaye ku bindi bice by'umubiri ariko prostate turayibagirwa. Ni byiza gukoresha feri, yongera amaraso mu mubiri. Ni byiza gukoresha zinc, ifasha prostate gukora neza, irayoza, ikayiribrifia, ikayikuramo imyanda, bityo ikanatuma udusabo tw'intangangabo dukora amasohoro akomeye n'intanga zikomeye, ukagira intanga zitacitse amazi kandi intanga nzima. Bityo bikanatuma intangangabo zawe zigendera ku muvuduko uhagije. Akabaho multiplication y'intangangabo zikaba nyinshi kandi zikagenda ku muvuduko uhagije. Cafezi ni nziza, ntabwo ishaririye, kandi Cafezi ntabwo ibujijwe no ku muntu ufite hypertension yayikoresha, na diabete n'ufite diabete yayikoresha. Iyi ngiyi nta ngaruka mbi itera. Iyi Cafezi by'umwihariko inakura n'ibinya mu biganza ku bantu bagira ibinya, irihagije iyi ngiyi, kuko hari igihe ugira ibinya bitewe n'imyunyungugu ubura. N'urugero, hari nk'umugabo ukora raporo sexuelle akagira ibinya, yamara kugira ibinya agahita acikiriza mu gihe cyo gutera akabariro, cyangwa akagira imbaraga nke, cyangwa akahagira, cyangwa by'umwihariko yajya kumva sinzi ikintu kije gise kimutentebura, atentebuka imbaraga zigahita zirangira. Iyi Cafezi irihagije mu gutuma umugabo akora raporo sexuelle neza iyo uyifatikanyije na Revive na Golden Six na Productive. Ni nko gutera ibuye inyoni imwe ukica inyoni nyinshi. Tukajya kuri Productive. Productive ikozwe mu cyatsi bita Cordyceps. Cordyceps ni icyatsi kivamo imiti n'ibiri produit chimique yitwa cold cap dukunda kugura muri pharmacy. Iyi Productive ni umuti mwiza, ni stamina and vitality. Productive ni umuti wizewe ku ruhando mpuzamahanga. Iyi miti yose naturelle, ndavuga imiti ikozwe mu bimera. Natangiye mbabwira ngo umuntu wariye nabi abariye uburozi, yarya neza akaba ariye umuti. Niyo mpamvu ibimera naturelle tubigereranya nk'imiti myiza yizewe itagira effet secondaire ku buzima bw'umuntu. Nicyo natangiye mbabwira. Ni ukuvuga ngo iyi miti ikozwe mu bisura, ikozwe mu miravumba, ikozwe mu mibirizi, ikozwe muri esipe, ikozwe mu byatsi bitandukanye byo ku isi bitandukanye. Ariko iyo bari kuyikora bakoresha uburyo bwa distillation, babihuhaho oxygene ikabyumisha bakabamo udukabusire. Urumva ko ni imiti naturelle myiza isobanutse yagufasha kugira ubuzima bwiza. Ni supplement, ni nyunganira mirire. Hari igihe turya tukarya nabi. N'urugero, wenda ukeneye vitamine C mu mubiri wawe, kandi umubiri ukeneye miligrama 4,000, ariko uriye miligrama 500. Urumva miligrama 500 muri wabasha kuzikoresha neza, kandi ugenewe miligrama 4,000. Niyo mpamvu zitwa inyunganira mirire. Ndashaka kugira ngo nkura abantu mu gihirahiro batazavuga ngo ngiye ngo ndarya ngo kandi ngo ndya ibintu bihagije. No, kurya byinshi ntabwo bisobanuye ko umubiri wawe wakira intungamubiri zihagije, ahubwo
gerageza ugane umunitirisiyoniste wize ibintu by'imirire, wize uburyo bw'imirire myiza, agufashe aguhe inama nziza kugira ngo ugire ku buzima bwiza, amagara araseseka ntayorwa. Umuntu urwaye prostate yarabyimbye, ndavuga umugabo yatugana, prostate yarabyimbye, tufite produit naturel tumuha, prostate ikabyimbuka. Ibimenyetso by'umuntu urwaye prostate nuko yihagarika amaraso, cyo ni cyambere. Ikindi, inkari zitinda kuza. Icya gatatu, aribwa mu mayunguyungu. Icya kane, yokerwa osome yo ku myanya y'ibanga. Icya gatanu, by'umwihariko hari igihe yihagarika amashyira. Icya gatandatu, umuntu urwaye prostate by'umwihariko nuko ifunga imyanya yose, bityo bigatuma abangamirwa. Ni byiza kujya kwa muganga wa mugabo we, ukajya kwa muganga ushinzwe urologue akareba ko utarwaye prostate, wayasanga uyirwaye mugisha inama agufashe, cyangwa uzitubwe supplement ugire ubuzima bwiza. Dore imiti yagufasha niyi. Umuti wa mbere nguyu ni Revive, yongera kurivayivinga ubuzima. Uwa kabiri ngiye Golden 6, ifasha neurotransmitter gutanga amakuru kuri grande prostate. Uwa gatatu n'uyu ni Kafesi, ituma intangangabo n'amasohoro biba byiza bigakomera, ntucikize mu gutera akabariro, kandi igakura imyanda iyi muri prostate iba yaragiyemo, by'umwihariko igafasha testikire gukora intangangabo n'amasohoro, igatuma uruhago rwa prostate rukora neza. Iyi ni Kafesi. Tukaza kuri Coradactive. Coradactive ni stamina and vitality. Urayikeneye ngwino. Iyi Coradactive igufashe ufite prostate yabyimbye, irayibyimbura, ibihaha bidakora neza, yongera oxygen, umwuka mwiza mu bihaha. Coradactive ifasha impyiko gukora neza. Coradactive irwanya kanseri ya prostate, irwanya kanseri ya prostate nanti cancer. Iyi Coradactive by'umwihariko ikora ahantu henshi hatandukanye, kuko tuyiha abantu batandukanye. Warwe n'umwijima, iyi Coradactive iragufasha. Niyo mpamvu ni stamina bayise ngo ni stamina and vitality. Igizwe n'ibinini 60, unywa ibinini 2 mu gitondo no ku mugoroba, kandi ukanywesha amazi y'akazuyazi. Kuri Kafesi unywa ibinini 2 mu gitondo no ku mugoroba, kandi ukanywesha amazi y'akazuyazi. Golden 6 unywa ikinini kimwe mu gitondo no ku mugoroba, kandi ukanywesha amazi y'akazuyazi. Revive unywa ikinini kimwe mu minsi 3, ku munsi wa 4 ukongera ukanywa ikindi kinini. Uhereye ku munsi wafate ikinini cya Revive urabara, ukabara iminsi 3, ku munsi wa 4 ukanywa ikindi kinini. Hano harimo ibinini 10 bimara iminsi 40. Hano hakabamo ibinini 30 bimara iminsi 15. Hano hakabamo ibinini 60 nabyo bimara iminsi hagati y'iminsi 12 na 15. Hano hakabamo ibinini 60 nabyo bimara iminsi 15. Mwaza aho dukorera tukaba serivisi, mukagira ubuzima bwiza. Ndabibutsa ko twarimukiye muri MIC, ariko tubura network, tugira ikibazo cya network, mwaduhamagara mukatubura. Abari baratubuze turahari, ni muzi tuwe serivisi nziza. Dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza izindi saa 2 z'ijoro. Ku cyumweru nibwo tudakora, yindi minsi yose turakora. Na delivery turayitanga, tubijyana hanze muri Amerika, mu Bushinwa, mu Burayi. Izi produits naturels zifite ubuziranenge mpuzamahanga nk'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, ndetse n'ikigo Harare cy'Abayisilamu gishinzwe kugenzura ibiribwa cyangwa se imiti ko byuje ubuziranenge bitari harmful, ndetse n'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, ni ikigo cy'Abanyamerika, na FDA y'u Rwanda. Turayifite, twabafasha kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Bakunzi bakunda ubuzima health care, nakagaruka, amagara araseseka ntayorwa. Muyikeneye mwaduhamagara kuri 078 56 46 68 2, cyangwa
mukatwandikira kuri WhatsApp, iyo nimero ibaho. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Ikindi YouTube yacu ni Kundubuzima Health Care, kuri Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, kuri Twitter, aho hose turahari. Mwaduhamagara, turi available, phone yacu ntabwo igizima. Murakoze.